त्रिपुरा मध्य शिक्षा परिषद बै नाइकुलजाक madhyamik kuchuk madhyamik result saklaijak phasalo ashalo परिषद नि कन्फरेन्स हल kaisa kokthum panda ni bisini result saklai rikha त्रिपुरा मध्य शिक्षा परिषद नि आचुफां डॉक्टर धनंजय गण चौधरी kokthum panda saklaijak hasteni 1083 rwngnok ni bebagui 33739 jona swrwngnai rok madhyamik amjukmungni rikha Aroni bisingo 15,782 jona wngkhari chelati 17,957 jona wngkhari buri rok bebagai 29,534 jona swrwngnai rok pass wngkhari madhyamigo bebagai 87.58% swrwngnai rok pass wngkhari madhyamigo ashalo porishod ni bwkhaktai saklaijak thangnai bisio pass wngmani mari tongmani 86.32% hasini bebagai 310 school passing percentage wngkha 100% tekhakse phasingo hinke 16 स्कुलो हुनके खरकसा पास इंडिया अब हाइबो तंगो हांकोरक बेरमो जतनि से पास इंगनानि मारि तंगो गुमति हांकर आरो बेबगे 92.96% रंसरनाय रक पास इंखा মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল 1083টা 1083 1083টা স্কুলে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল 33739 জন 33,739 টোটাল যারা পরীক্ষা দিয়েছে তার মধ্যে পাস করেছে 29,534 জন 29,534 পাস করেছে পাশের হারটা হলো মাধ্যমিকে 87.54%. kokthum pandawa त्रिपुरा मध्य शिक्षा परिषद नि आचुफां डॉक्टर धनंजय गण चौधरी तेबो शाखा हास्ते गनांगै बेबागै 408 स्कुल नि 25,350 जना रंस्रनाय रक कुचuk madhyamik amjukmungni rikha aroni bisingo 20,095 जना पास wngkha percentage bai hinke 79.29% wngkha phiaba thangnai bisio kuchuk madhyamik amjukmungo 83.52% रंस्रनाय रक पास wngmani hangkoni beremo kuchuk madhyamik ni jotoni sei gobang rंस्रनाय rok pass wngnaय hangkor wngkha sipahi jola 408 স্কুল 408টা স্কুলে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল 25,350 জন 25,350 তার মধ্যে পাস করেছে 20,095 জন পাশের হারটা হলো 79.27% 79.27% আর গতবার 12 এর পাস করেছিল 83.52%. Saklaijak rwng saimankha thangnai bisini sei o bisio kaham wngkhari khwlai madhyamik tei hamya khwlai kuchuk madhyamik. Bio report kokthum.